Pa evo, Rodoslov 2013. godina, naše četvrto vino koje izlazi upravo na tržište. Moram reći da smo jako ponosni sa ovim vinom jer predstavlja jednu evoluciju našeg razvoja, uopšte ne samo razvoja ovog vina, nego uopšte razvoja ove vinarije. Prva berba je bila već daleke 2006. godine, berba koja je bila naše prvo iskustvo sa pravljenjem vina ovakvog tipa za dugo odležavanje, znači vina u kojima možete uživati dugo vremena, odnosno godinama, i ono što je za nas najveće otkrovljenje zaista i kolekcija jednog iskustva da berba 2006. koju danas možemo da probamo je evoluirala u jedno fantastično vino, znači vino koje je staro 12 godina, a toliko se danas pije, ajde da kažem, sa jednim velikim zadovoljstvom, vino koje je evoluiralo, još živo vino poslije 12 godina, koje čak može da se pije još nakon 7-8 godina. Znači, Rodoslov je vino koje smo kreirali, gospodin Aleksandrović i ja, u želji da ponudimo našem srpskom tržištu, a pokazalo se kasnije i u izvozu, jedno vino koje će biti specifično za ovu vinsku regiju Šumadije. I naša prva ta kupaža koju smo imali, to je 2006. godine, je predstavljala kupažu Cabernet Merloa i Prokupca. Nažalost, zbog nedostatka vinograda Prokupca, jer smo to grožđe nekada kupovali, morali smo da odustanemo od te kupaže i vratili smo se na kupažu Cabernet Merlot i Cabernet Franc. Ta kupaža se pokazala kao jako dobro u našim klimatskim uslovima. Ona varira u procentima u zavisnosti od godine. Berba 2013. koju puštamo sada na tržište je 70% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot i 10% Cabernet Franc. Evoluciju koju smo imali tokom ovih, 12 godina je učinila to da smo prije svega upoznali naše vinograde, tako da je to jedan od osnovnih stvari za dobijanje ovakvog kvaliteta vina. Jednostavno morate imati superiorno grožđe i kao što možete i sami vidjeti, za 12 godina svega smo imali 4 etikete, faktički svake 3. godine smo uspjeli da dobijemo vino Rodoslov, jer vino Rodoslov može samo da se dobije u izuzetnim godinama, a kao što znate, sorte koje učestvuju u kupaži ovog vina pripadaju 3. epohi sazrevanja ili 4. epohi sazrevanja, što je jako kasno, to je znači polovina oktobra, kraj oktobra, tako da bismo imali grožđe zadovoljavajuće kvalitete da uđe u kupažu, odnosno da pravimo vino Rodoslov, potrebne su izuzetno dobre godine, odnosno izuzetno tople jeseni, bez velikih padavina i evo kao što vidite svake 3. godine nam otprilike uspijeva da dobijemo vino Rodoslov.